بینندگان عزیز السلام علیکم. برنامه اطلاعاتی خبر 24 از تلویزیون سامان منظورتان می‌گردانیم. امروز سه‌شنبه 2 ایون سال 2020 در استودیو با شما لقمان جوریف. این امروز در برنامه تماشا کنید. دستور رئیس شهر خوجند اوید به گذاشتن فعالیت پررأی کاری کارخانه‌ها. تقسیمات رایگانی زیاد از 1500 آنتیسپتیک و نقاب و دستکشک‌ها به ساکنان. با استفاده از بلندگویک‌ها ناظران راه در بیناهای بلند آشتیانه و کوچه‌ها کارهای ترغیباتی می‌گذرانند. علمان روسیه اولین نمونه‌های واکسین‌های کرونا ویروس را تهیه می‌کنند. بینندگان عزیز طولی چند دقیقه درباره این و دیگر خبرها برایتان معلوماتی مختصر خواهیم داد. در اساس دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکزی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌های کشور تا سنه 1 سپتامبر سال 2021 بیمارخانه‌های کسیلی‌های سیرویتی ساخته به استفاده داده شده با تجهیزات ضروری طبی تأمین می‌گردند. در این روند آینده نزدیک در جماعت دهات خیستیورز نیز چنین یک بیمارخانه مورد استفاده قرار داده می شود. رئیس ولایت سوق رجب‌بای احمدزاده ضمن بازدیدی کاری از جماعت دهات خیستیورز با رفت کارهای ساختمانی بینایی نوی بیمارخانه سیرویتی جماعت دهات خیستیورز شناس گردید. انشاءات مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده برای 30 کات پیش بینی شده است و در آن 10 حجره طبابتی و 12 حجره یاری رسان موجود است. فرمایشگر انشاءات مقامات اجرایی محلی بوده. پدرچی آن PMK 115 می باشد. طبق نقشه در بیمارخانه مذکور 18 واحد کاری تأسیس داده خواهد شد و در آن 2 طبی سیرویت شناس 11 همشیری شفقت و 5 کارمند خردی تکنیکی فعالیت می‌برند. عین حال 90% کارهای ساختمانی به انجام رسانیده شده برای آرایش حجره‌ها، تجهیزاندن بیمارخانه با لوازمات لازمه و کارهای آبادانی در گرد و اطراف بینایی مذکور کاربری رفته ایستاده است. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر خوجند با اشتراک معاون اول، معاون رئیس شهر خوجند، رهبر دستگاه رئیس شهر، مدیران شعبه‌ها، رهبران ساختارهای شهرداری مشورت وسیع کاری برگزار شد. گزارش برنامه در این خصوص مفصل‌تر نقل می‌کند. در مجلسگاه مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر خوجند با اشتراک معاون اول، معاونان رئیس شهر خوجند، رهبر دستگاه رئیس شهر، مدیران شعبه‌ها، رهبران ساختارهای شهرداری مشورت وسیع کاری برگزار شد. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده جلسه را افتتاح نموده تاکید داشت که در قلمرو شهر بهر سزاوار استقبال نمودن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه تصدیق گردیده سلسله کارهای آبادانی و سازندگی با مرام ادامه دارد. سپس معروف محمدزاده دایر به وضع اجرای بودجه دولتی و محلی از مسئولین دخلدار پرسش به عمل آورد. جهت حل مشکلاتی به میان آمده دستور و سفارش‌ها داد. تاکید گردید که بنابر دامن پهن نمودن بیماری کرونا ویروس و از فعالیت بازماندن سوبیکت‌های اندوسپور و خصوص کارخانه‌های صنعتی در این جاده مشکلات موقتی را روی کار آورده است. شهردار دستور داد که بنابر کم شدن شدت بیماری کرونا ویروس تمام کارخانه‌های شهر با رعایت قاعده‌های بهداشتی و فعالیت پرثمر گذرند. نقابش مچه‌ای که گفته بودم نقلاتی خدمتی برای آوردن بردن مسافه 1.5-2 متر رعایت کردن. اون همه حالتایی که دستور بهایی که من وزارت تندرستی داده است تامین میکنن، کارگراشون کار میکنن، کار میکنن. یگان کارخانه بیکار نیست. همه کارخانه‌های شهر باید کار کنن. آغاز فعالیت دیگر نقطه‌های سودا از جمله مغازه‌ها به استثنای بازار و آشخانه و طربخانه موافق مقصد دانسته شد. مگر از بازارهای فروشی لباسواره و آشخانه رستوران و طربخانه‌ها دیگرش فعالیت نرود. فعالیت سر کند فقط احتیاط کند و محافظتی پیشگیریش بکند، تامین کند. تاکید شد که از فعالیت منظم بخش اقتصادی تامین معاش کارمندان صاحب بودجه و نفقه‌گیران وابستگی زیاد دارد. همزمان بدون آن به وسعت بخشی کارهای سازندگی و بنیادکاری، آبادانی و کبدگذارکنی، تعمیر و ترمیم بناهای معمولی و استقامتی، تراوت بخشی کوچه و خیابانها، گلگشت و باغ‌های فرهنگی و موضع استراحتی
کاری انجام داده نمی شود. رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده در جریان مجلس جهت استقبال سزاوار جشن وحدت ملی و افتتاح یکچند انشاءات به مناسبت این جشن عمومی ملی مسئولین داخلدار را دستور سپارش داد. ادامه برنامه ستاد جمهوری به اوید به پرزور نمودن چاره‌های ضد اپیدمیوی و پیشگیری از انتقال پهنشوی سرایت کرونا ویروس در جمهوری تاجیکستان با مقصد حفظ سالمی جامعه و بی‌خطری اهالی و پیشگیری از پهنشوی سرایت بیماری کرونا ویروس کووید 19 در جمهوری تاجیکستان قرار قبول نمود که طبق آن اتستاسی ختم خوانندگان صنف‌های 9 و 11 مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی نوابسته از شکل و تشکیلی و حقوقی به اشتراک خوانندگان برگزار کرده شده بهای اتستاسی ختم برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی جمهوری در صنف‌های 9 و 11 نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی در اساس جنبستی بهای چاریک‌ها و سالانه گذاشته شود. در اساس همین قرار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار کرده شده است که روند جنبستی اتستاسی ختم را برای ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی نوابسته از شکل تشکیلی و حقوقی زیر نظارت قرار داده با مقصد تأمین شفافیت اتستاسی در نزد وزارت، سرریاست، ریاست، شعبه‌های معارف ولایت، شهر و ناحیه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی کمیسی‌های اپلیاسیونی تأسیس دهد. موافق ترتیب اتستاسی اعلا به خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی اساسی طبق ترتیب با اتستاتی اعلای اونیورسالی با مدال طلا و نقره، اتستاتی اعلای رویوی با مدال طلا و نقره مکافاتانیدن ختم کردگان مؤسسه‌های تحصیلاتی عمومی جمهوری تاجیکستان پس از جنبستی اتستاسی ختم طبق مقررات برگزار کرده شود. در این باره اگنتی ملی تاجیکستان خبر خبر داده است. بینندگان عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. با تشبث شعبه حفظ محیط زیستی شهر خوجند در همکاری و مساعدت ریاست حفظ محیط زیستی ولایت سوغد، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت با جلب ساختارهای مربوطه شهرداری، شهروندان کسب و کاری گوناگون در تمام محله‌های شهر خوجند عکس تازگی تشکیل و گذرانیده شد. با تشبث شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در همکاری و مساعدت ریاست حفظ محیط زیست ولایت سوغد، ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت با جلب ساختارهای مربوطه شهرداری، شهروندان کسب و کاری گوناگون شهر بخشیده به روز عمومی جهانی حفظ محیط زیست جهت بلند برداشتن معرفت اکولوژی و پیشگیری بیماری‌های سرایتی عکس گسترده تازه‌کاری در تمام محله‌های شهر خوجند تشکیل و گذرانده شد. در این معرکه آبادانی تمام کارمندان ساختارهای سررسید آبادانی، خواجگی و منزلی و کمونالی، کارخانه‌های استفاده برای منزلی، ساحل‌های چپ و راست، قطعه آبادانی، خدمترسانی نقلیات سانیتری، اداره راهسازی، پرتوکشانی، قطعه آبادانی، جوانان اختیاری و غیرها در مجموع بیش از 1000 نفر شهروندان جلب گردیده در تازگی محل، ساحل دریا، راه، جویبار و خانه و اولیه‌های خویش سهمگذاری نمودند. باید قید نمود که شنبگی مذکور بهر بلند برداشتن معرفت اکولوژی ساکنان همچون نشانه مدنیت بلند شهرنشینی، آباد و زیبا نگاه داشتن اطراف منطقه‌های سیاح‌گذار و سبززارکنی عملی گردیده. در برابر این دیگر کوچه و خیابان‌های شهر خوجند در ارجاگی با فعالناکی ساکنان محل و اشتراکچیان شنبگی تازه و تمیز گردانده شدند. امروز بخشیده به روز عمومی جهانی محیط زیست بهر پیشگیری کسلی کرونا ویروس کووید 19 در اساس نقش چاره‌بینی کمیته حفظ محیط زیست نزدیک جمهوری تاجیکستان و فرمایش سردار ریاست ما امروز تصمیم گرفتیم که در شهر خوجند عکس تازگی و بهر پیشگیری این کسلی کووید 19 زیاده از 1,500 آنتیسپتیک ها و نقاب ها دستپوشک ها به اهل شهروندان دیار عزیزمان تقدیم کرده شد. جایز به ذکر است که با مقصد هوسمندگردانی و بهر پیشگیری بیماری عالمگیری کرونا ویروس نو کووید 19 به هر یک اشتراکچیان این حشر دستجمعانه و شهروندان راهگذر موادهای آنتیسپتیکی، دستپوشک‌های رزینی، نقاب و ورقه‌های اطلاعاتی تقدیم کرده شدند.
идомаи барнома дар ҷумҳурии тоҷикистон дар натиҷаи тадбирҳои саривақтию фаврии ҳукумати мамлакат шиддати гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сироятии коронавирус ба маротиб коҳиш меёбад. Бо назардошти ин бештари муассисаҳои тандурустии ҷумҳурӣ ки то имрӯз ба муассисаҳои қабул ва табобати гирифторони сирояти коронавирус табдил дода шуданд, ба тартиби кории муқаррарӣ баргардонида мешаванд, хабар медиҳад агентии миллии иттилоти тоҷикистон ховар. Тибқи иттилои ситоди ҷумҳуривӣ оид ба пурзёр намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ ва пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон шиддати сирояти коронавирус дар байни аҳолии мамлакат ба маротиб коҳиш ёфта ба сатҳи паст расидааст. бо назардошти нишондиҳандаҳои охири гирифторшавӣ ба ин беморӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон аксари муассисаҳои тандурустии мамлакат баъди гузарондани корҳои безараргардонӣ ба таъиноти пештар баргардонида шуда бо тартиби муқаррарӣ фаъолият менамоянд. Давоми 3 рӯзи охир дар биноҳои табобатии маркази шифобахш маъруф ба беморхонаи қарияи боло ки барои қабули беморони илтиҳоби шуш ва коронавирус омода карда шуда буданд, корҳои безараргардонӣ гузаронида шуда ва ин биноҳои табобатӣ ба ҳолати қаблӣ ба фаъолият оғоз намуданд. нафароне ки дар биноҳои табобатии ин беморхона бо ташхиси бемории илтиҳоби шуш ва сироят ёфтани коронавируси нав COVID-19 бистарӣ гардида буданд, пурра шифо ёфта рухсат дода шуданд. Ҳамарӯза аз беморхонаҳои шаҳри Душанбе ва дигар муассисаҳои тандурустии мамлакат садҳо нафар бемороне ки бо аломати гирифтор ба бемориҳои илтиҳоби шуш, бронхит ва дигар бемориҳои сироятӣ ба табобат фаро гирифта мешаванд, дар муддати муайян шифо ёфта ба назди наздикону пайвандонашон бармегарданд. ин ҳама пешравӣ ва коҳиш ёфтани бемориҳои илтиҳоби шуш ва коронавирусро табибон аз дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маънидод мекунанд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз шароиту имконияте ки ҳукумати мамлакат барои ба табобат фаро гирифтани беморон ва таъмини ин муассисаҳо бо маводи дорувори анҷом додааст. шумораи гирифторшавӣ ба бемории коронавируси COVID-19 коҳиш ёфта, ҳазорҳо нафар аз ин беморӣ табобат ёфтанд. ҳамин тариқ бо мақсади ҳифзи саломатии сокинони мамлакат, пешгирӣ аз паҳншавии бемориҳои сироятӣ ва муолиҷаи саривақтии гирифторони он аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба таври доимӣ тадбирҳои заруриву фаврӣ амалӣ карда шуда натиҷаҳои назаррастар ноил мегарданд. новобаста аз коҳишёбии шиддати гирифторшавӣ ба бемории коронавирус аз шаҳрвандони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ пайваста аз niqobҳои муҳофизатӣ истифода намуда, қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро ҳатман риоя намоянд ва гузарондани ҳамагуна ҷашну маросим ва маъракаҳо то ба эътидол омадани вазъият худдорӣ кунанд. бинандагони азиз, барномаро идома медиҳем. дар давраи пешгирии сироятёбӣ аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 ва бо мақсади дар амал татбиқ намудани талаботи нақшаи чорабиниҳои вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини иҷрои нақшаи чорабиниҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзёр намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ дар даври пандемияи коронавируси COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамарӯза дар маркази диққати роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд мебошад. дар давраи пешгирии сироятёбӣ аз бемории сироятии коронавирус COVID-19 ва бо мақсади ба амал татбиқ намудани талаботи нақша чорабиниҳои вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини иҷрои нақша чорабиниҳои ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзёр намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ дар давраи пандемияи сироятии коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамарӯза дар маркази диққати роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти Суғд қарор дорад. вобаста ба ин бо мақсади пешгирии бемории сироятӣ ва пурзёр намудани чорабиниҳои зидди эпидемикӣ дар давраи пандемияи сироятии коронавирус COVID-19 аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилоят ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо, дар ҷойҳои ҷамъшавии одамон, назди бозору марказҳои савдо ва маҳалҳои истиқоматии шаҳрвандон ҳамарӯза корҳои тарғиботию фаҳмондадӣ тариқи баландгӯякҳои воситаи нақлиёти патрулӣ ба роҳ монда шуданд. ҳамзамон аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ
ҳангоми хизматбарӣ дар дидмонгоҳҳо ва хатсайрҳо бо ронандагони воситаҳои нақлиёт оиди бе ниқобҳои муҳофизатӣ идора намудани воситаи нақлиёт ва интиқол намудани мусофирон бе ниқобҳои тиббӣ дастурҳои иловагӣ дода мешавад. Инчунин ронандагонро огоҳ менамоянд, ки аз нормаи муайяншуда зиёд мусофиронро савор накарда бояд фосилаи байни онҳо риоя карда шавад. ҳамзамон бо мақсади пешгирӣ ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19 инчунин аз тарафи масъулини шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ санҷиши рафти тамизкунӣ яъне дезинфексия дар муассисаҳои нақлиёти мусофиркаш ҳангоми пеш аз сафар баромадан ва истифодаи ниқоби муҳофизатӣ аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт гузаронида шуда ба онҳо оиди вазъи ташвишовари садаманокӣ дар роҳҳо дар ҳолати хуби санитарию гигиенӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёт ва бениқоби тиббӣ интиқол надодани мусофирон дастуру маслиҳатҳои муфид дода шуданд. ба ин нигоҳ накарда мутаассифона боз ронандагоне ёфт мешаванд, ки мусофиронро бе ниқобҳои тиббӣ савор намуда аз як ҷой ба ҷои дигар интиқол медиҳанд ва қоидаи беҳдоштии мусофиронро риоя намекунанд. ҳамзамон аз соҳибони воситаҳои нақлиёт эҳтиромона хоҳиш мекунем, ки без зарурият аз нақлиёти шахсӣ истифода нанамоянд, аз гашту гузори беҳуда бо нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. ҳангоми бо зарурият ба роҳ баромадан ҳатман аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намуда воситаҳои нақлиёти худро дар ҷойҳои муайяншуда таваққуф намоянд, то ки барои безараргардонии роҳу кӯчҳо монеа эҷод накунанд. дар хотир дошта бошед, ки ҳифзи саломатии ҷомеа аз мову шумо вобастагии калон дорад. боқӣ ба ҳама роҳи сафеду бехатар орзу менамоем. мегузарем ба хабарҳои хориҷи кишвар. аввалин намунаҳои ваксинаҳои коронавирус дар русия таҳия шуда истодаанд. онҳо метавонанд аввали моҳи август барои табибон дастрас гардад. доирбин ва дигар хабарҳои хориҷи кишвар аз навори барнома ошно гардед. аввалин намунаҳои ваксинаҳои коронавирус дар русия таҳия шуда истодаанд. онҳо метавонанд аввали моҳи август барои табибон дастрас бошанд, гуфтанд дар вазорати тандурустӣ. ихтиёрон барои озмоишҳои клиникӣ ҷалб карда шуданд. ҳайвонҳо дар озмоиш нақши муҳим доранд. дар институти социология ва генетикаи Новосибирск мушҳои махсус парвариш карда мешаванд. шояд наслҳои ин муш ниёгони аҳолии махсус шаванд, ки ба инсоният дар мубориза бо коронавирус кӯмак расонад. далели он аст, ки мушҳои оддии лабораторӣ ба беморие мубаддал гаштаанд, ки дар тамоми ҷаҳон паҳн шуданд ва озмоиши ваксинаҳо барои онҳо ғайриимкон аст. аз ин рӯ генҳои инсон дар ин ҷо ба хояндаҳо ворид карда мешаванд. мавҷи нави тазоҳурот дар ню-йорк. ғоратгарон дар кӯчаҳои Манхэттен пайдо шуданд. тибқи гузориши шабакаи телевизионии Мир 24, ин тазоҳурот дар Бруклин якчанд ҳазор нафарро ҷамъ овард. ин ҳама бесарусомониҳо пас аз марги Ҷорҷ Флойд ба вуқӯъ пайваст. бародари фавтидаи Ҷорҷ Флойд бо чунин андешаҳо байни тазоҳуротгарон сухан кард. биёед инро ба таври дигар иҷро кунем. биёед фикр кунем, ки овоздиҳии мо аҳамият надорад. биёед овоз диҳем. гирдиҳамоӣ ба хотири Ҷорҷ Флойд дар назди ёдгории нотамом дар мағозае ки ҳабс шуда буд баргузор шуд. меҳмонон болои девор гулҳо ва навиштаҷотҳо гузоштанд. бисёриҳо дуо карданд. президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Дональд Трамп ин ҳолро дар саросари кишвар терроризми дохилӣ номидааст. вай сафарбар кардани тамоми захираҳои шаҳрвандӣ ва низомиро барои хотима додан ба нооромиҳои бузурге дар иёлоти муттаҳида эълон кард. яке аз телевизионҳои Испания хабар медиҳад, ки талабот ба таъминоти озуқавории зарурӣ дар кишвар тақрибан 40% афзоиш ёфтааст. дар навбат барои ба даст овардани хӯрок на танҳо талбандагон, балки одамоне ҳастанд, ки ба қарибӣ ҷойи кор пайдо кардаанд. ин расм ба гуфтаи онҳое, ки чунин оморро нигоҳ медоранд, дар тӯли 2 соли оянда метавонад ба реҷаи ҳаррӯза табдил ёбанд, ба тавре ки тибқи арзёбиҳои оптимистӣ иқтисоди малакути Иберия бояд зарари аз пандемия ва карантин расонидашударо ҷуброн кунад. зиёда аз 4000 маҳбусон дар шаҳрҳои гуногуни иёлоти муттаҳида. инҳо касоне ҳастанд, ки соате ки дар калонтарин метрополитенҳои амрико амал мекунад вайрон карданд ва онҳое ки дар дӯконҳо ва дигар корхонаҳо ширкат доштанд. ҳама кормандони гвардияи миллӣ, ки дар Вашингтон ҷойгиранд, ҳамроҳи полис даъват карда шуданд, ки дар пойтахт тартиботро барқарор кунанд. эътирозгарон инчунин кӯшиш карданд, ки болои девори кохи сафед бароянд. президент, хонуми аввал ва писари онҳо ба ҷои бехавф бурда шуда дар бункер
бункерҳои зеризаминӣ ҷойгир карда шуданд. эътирозҳо як ҳафта пеш аз он оғоз шуд ки полиси Миннеаполис Ҷорҷ Флойди амрикоиро дастгир кард. тибқи гузоришҳо вай кӯшиш кардааст ки пули қалбакиро супорад. кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ӯро дастгир карданд, дар ҳоле ки тавре маълум шуд Флойд муқобилат нишон надод, аммо бар зидди ӯ қуввае баргузор шуд ки дар ниҳояти кор ба марги ӯ расид. ҳадди аққал дар 25 шаҳри калони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико соати комендатӣ ба сабаби эътирозҳое ки ба нишони эътироз аз пуштибонии ҳимоятгари африқо асли амрикоӣ Ҷорҷ Флойд, ки пас аз ҳабси сахт даргузашт, ҳамроҳӣ карда шуд. дар ҷараёни даргириҳо ва тирандозии ғайримуқаррарӣ одамон кушта мешаванд. дар Лос-Анҷелес полис садҳо нафарро, дар Нью-Йорк 70 нафар ва дар тамоми кишвар 1400 нафарро боздошт кард. дар Миннеаполис, ки дар он ҷо ҳодиса бо боздошти Флойд рух дод, воҳидҳои гвардияи миллӣ ва мошинҳои зиреҳпӯш ворид карда шуданд. губернатори Миннесота Тим Волц сокинонро ташвиқ кард ки дар хона бимонанд. вазъият дар Миннеаполис бо қатли Ҷорҷ Флойд ҳеҷ иртиботе надорад. мо дар бораи ҳамлаҳо ба ҷомеаи шаҳрвандӣ, тарсу ҳарос ва харобшавии шаҳрҳои бузурги мо гап мезанем, гуфт Олт ва илова кард ки тазоҳурот ба одамони аз дигар манотиқи кишвар мувофиқкунанда ва динамикӣ дар аввал ба назар мерасанд. эътирозҳои сулҳ тағйир ёфт. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп амалҳои полисро ҳангоми боздошти Ҷорҷ Флойд даҳшатнок номида фармон додааст ки марги ӯ таҳқиқ карда шавад. бинандагони гиромӣ, ин буд он ҳама хабару гузоришҳое ки манзуратон гардонидем. дар ҳамин ҷо то рӯзи дигар бо ҳар яке шумо худоҳофизӣ мекунем. танзияту хона обод бошед.